tะลีกันเล็ดเอะใส่กิคนกิจงอากิจงพีตั้งลายละเนี่ยเซาตะลีไปบ้าตั้งลายตะลีเอะก็เลยใส่กิคนกิจงอาไปกิจงพีไปบ้าลินยากิคนสำลาตัวปวดบารวัดกิเมกิปายองอมมันตัวชูบัดพักปุลียากิคนละเดลงกุมนี่เดนเมย์ในไปบ้านี่ดอกกำบังกลีจิกลีมาโนบัดนkita kibaran hapa ke kabinet hapa ke government of Bengalia haga MDA 1 pai ba naki khat argot kibabat cabinet minister pai ba tang argot kidai naki taki parlok garu gijmi o konrad per James Sanma pai ba argot sipara enrai sipongwat na kita kidai ki pardo ki parsnam ki jonga bat ki jongpi kim krane pai ba habla pentrai kam yang berus system atau kim tip bagatakan kita ya ki kun ki jonga bagi jongpi Henry Padba kila syukong oben, kila syukong oben. Bat linear kikon samla juga itu por. Noi don bok Padba, hak por ke biang, kami ke voice of the people party, nyaki ke reservation policy, ke sorkar ke khot penyekran bagi, para pengilat penyekran Padba nyong, pidong kam banweng, ya kini ke rukom pentrekam, ya ke rooster system Padba. Bat day nangta Padba, bagi seweng bat pentrekam kumba ke julang mensua, menta balat kam Padba. Layok biang kumju kata dia kekam jo voice of the people party o kiong ka VPP la ka i jat menriu keni kikam ki kai bakilale ong kidon sibun lanang wara ya kai bag voice of the people party kali wat lawat lada idon tang sawat hapo ka opposition pada idon tang sawat pada opposition nei pada la pikwa bani ya kekam ka basisya ka bakai ka VPP kan le pada ngong pension yu pra Pensisyar, hang ni kejela kejema baca pihang tapi tak bersih. Ya ke ai kikam ki berat tak. Bagi VP kan le, ada pada penkop hangi. Ya kata kapur pada. Andai abang ikir tiang din pada. Ya kita ki baong, mo. Kita ki baong bagi reject dan riu. Oh ki wana kemat jong pada mentala jam ki MDC election pada ki om tu. Ki om nga. Ngalale kata ngalawan ra ikani pada what pada ani ke jingnut ke joki mo what ya ke scheme ka badai jo ke central government pada ke sispa ski ke lepas dak act na parliament kadai ke belawan nang tidak po sarkar India pada ndai jing tristam jong jodo kani ke act kani ke scheme kadai ke beladan lupa ke batang dokam tang ban su pentrai pada ndai ke jing trai jong jodo kadai kabala don lupa belamang lupa dak sarkar India wat ya kataru kimut pan kam terang om dai tangata pada abai kren bar kejal jiwan mission pada kejal jiwan ne JJM pada kam dai ka scheme jo sarkar Meghalaya pada kadai ka scheme ru kadai ka scheme jo ka central government of India barkat kum kadai ka scheme pada kadai ka scheme om ba dom kam ban poi on sama lah kawai pakawai kat Lewieng apa kejakan nom gendong apa keri India baru kawai wat ya kataru pada kimut pan kam kinti syaladi teng ong pat kemia tu manu pentrai ya kikam babun wat kikam kontrak ne kikam sok kontrak habi ni baita kepisah ba pentrai yang ini skim ki babun pada oh ini dong kam long ki basta pada yang dai ban sya penking hak jing pentami bat kajing alam bakla ki pada ne pada ni ong ke district council wat maki yang bagaimana pada jono ke district council ke state ke banyada ya ke kendo ke siap ke riti ke restur kumta kumni pada kena pat jong pada andai pada ke bagi dan suara tahu yang besar ke ongga district council ke banyada ya ke kendo ke siap oh kena wana prank jong pi pada andai pada watang hakini ki kendiat sedem pada nilai i ke kam ke joki pada lakin penne ya ke kendo ke siap lani ken lilam yang tak kendo ko siap ndai baong mga hang dia ngadon kat sebalik ngapan pulih pada yong iklet nama rapor suak election din wan pembit teng iklet no wat ya ai ka bagilale pada aku akan pulih biang sesien ya kini ke city ka bangit scam baru play wat lingba ke social media pada kini ke city ya ka balasoy da baru ki MDC NPP balasoy da baru ki MDC NPP ban kersyari ke sarkar ke balilam ya ke jaka jonga jongpi pada kari ke city pada ke om kumni na ki MDC jong ka NPP bakin thot
Yo MDC beran buram jonga jopi nang ni dapo mulai konstitusi pada. Pasti kong ni man puli ka kumba kalong to the chief executive member Casillas Autonomous District Council. We the undersigned from the National People Party MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved. Tangga point number 1 kalabiang pa. Point number 1, we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam government regarding the border issue. Key support. Kadang sini belatok nak pergi NPP MDC. Jauh siang magong bangi kita soy kerteng hapo. Ni kerjaan teli telan. Ya katakan rai to ke sarkar Meghalaya. Bansai yang katakan MOU bat ke sarkar Assam. Kami ni ke border issue. Mereka ini baca apa tak? Kaya baca. Kami ni ke MOU. Ngais campaign klub PUI kaya baca apa media apa ba. Balam mi kita kinong sosnong pa ba. Kiba chati sa border pag Assam sa tisupor riboy. O kiba layam kitang pa ba kanong. Ba simit lapen kelai kinong Assam pa ba. Hablan di ya ka kendo ka siap ka joki. Da ka government Meghalaya ban IT sa po ka jela Assam pa ba. Ban ngimday ban klub pa ba kanong patkot. Namar pa ba kumba PI po ki social media. Kumno ki pardo ki parsnam ki jonga bang jong pi pa ba. Kamtam ki basyong ki tan border pa ba. O katno nga so sangsot habang ngapit ng ta jong ki pa ba. O nga poy si ki babun ki jaka nga sumo ng ta jong pi pa ba. Naman day na pi pa ba. Layo panlit ban saki. Nga poy pa ba kakapor ba ki pardo ki parsnam ki jonga bagi jong pi po lapanga. Kila sya nyon ben. Ha kita ki karbi pa ba ki basa marjan berki pa ba. Nga poy ang to jaka. Baka basolgo on ng lapoy to jaka hadin kumbashi tayo itikpay ba anong susunong diong niya ba la jakat niru UMLA jongi tangban wonyo kitat patli yangi 41 regi sogo nam ta jong piba nadu na po mulai UMLA jong mulai wan ban pe dala ki jong ki kemat ban sotu ya ke ke jinge jong ki parlo ki parsnam ki jong ai jong ki badol bema hante po bordan ngalapoy peta ya kita tan border Sati supori boy, kamtam na po yung goy kisnong ka pagkateng ko umman barang ong siya kakateng bar ka jinglong ko japi so yaham awa pet ba ang jing siya even ka jing siya leben jong ki pardo ki parasnam ki jong ki tan border balang iyo ka sarkar ka bakum kani balang iyo ki MDC ka bakum kini pa ba basilong metang kinyang kogo ya gay ba ka sarkar kali o ki ong bagi MDC ka district council ka banyadayo put usam jogari ba ka jatan riu nay pa bang i ba kita district kita ki MDC ki nong pa ba kila kala pamban kita ki nong lilon ya ki jaka ki puta ki jonga ba ka jopi dahil mga tarapat dangong ngong what are tatin ya ka voice of the people party ka ton ya ka mensi ang pa ba ban ay ya ka jing sakri ka papaka yu pa ba nong sosnong jong kini kecela ban ngamar tien pa ba ringkat lembat piu pa ba ngin job ya ka tama persya ka jingdop ngin job ya ka tama persya ka bamsap ban ngin job persya ka tama jong ka jingle siliang kaman ban pa ba ani por kumta we want ban ya ka jing kesan ka barat ba ka jopi ya ka voice of the people party o kini kiski pa ba kidon sibon kijingin tho ya ka voice of the people party i rukum no pa ba kilaken tho yo presiden ramba jui kat papet ke meeting ke joki la kalau UDP la kalau ke NPP negino political party work at SPDP pada masih sedang ke meeting nado sedang do bakot selabet ya ke PPP selabet yo presiden ramba jui kemdon issue show badwan hapreng jo pada mereka voice of the people party kadonnya ke nomorem ke baskem kadonnya ke issue habang iwan man pan ya ka jingkesan ka jong pi pat ba ban ngamar tatin upat ba ano mulai sesien pat unpeni ya ka jinglong senrang unpeni ya ka jinglong idri unpeni ya ka jingdam ya ka jingket klik ontang ya ka mulai Henry na ka ri ba ka chat riu hi baro ka way bar ka tang ka jinglong ka jong pi unong mulai pat ba bat pim dai ban artatin pat ba badai mga bermapi lana mga bermapi klan pa kan kinong mulai ke mau kari berkecat kan riu kan klan lang pa pangi mar tetian dia por mentang ai kejigisan ke barat ba ya voice of the people party o don ruki kertong
dan mereka kertong pai ba ki bawan shu pai ba ban pen thame ni si bang ta ong o nong mulai jujiet MLA jujiet MDC na ka ju ka political party ngada lingo pai ba ong la lai term na ngam bakla la long MLA la long MDC ru Rega lingo pat bamtip tang history jong mulai konstitusi. Bamtip tang history jong mulai konstitusi. Kamulai konstitusi la kumba south term kelasai ya UMLA baru MDC nak kejuk ke political party pai ba. Pat sai sian pat hari kenti ke bangta. Sai sian pat ni ke kenti ke bangta. Ka VPP upai ba on bersong ya VPP but on say ya argot kata kalong ya UMLA baru MDC naga voice of the people party. Oh kiong ana bumong kiong ana ba la jit naga jo ka party na donong pa ba la jit naga jo party na dokam competition na prenu UMLA baru MDC ni na kalian sige yung dokam competition ni dokam ka cooperation pa ba ni dokam ka jit lang apre UMLA but UMDC pai ba om takata pai ba ngan sio tu epi aki por bagi snem ki balalem no namar bakadon ke competition ke bakum kata apre UMLA but UMDC pai ba kidon shibun ki scheme lagi ki surok ne kini gino pai ba ka haji sha pai ba lo di banyo nong nei detang badan ke competition hapeng jang UMLA but UMDC pai ba do nong pai ba om takata hamtam ni hapan husiar pai ba habang iyo ita kinong mi kmat pai ba kibere ki businessman kibere ki contractor bar kibere ki supplier pai ba dai bagi japi pai ba lada pidu ma pirum lilai ya banyo utai ngan kini bat ngan pelong ba ngadai banyo anong mga badai ka bakum kata politics of competition dai nam ta pai ba competition mano banyo ban trai ya ka kam pai ba bar ki babon ki kep do nong upai ba ano ini kegenti ke bangta pai ba Shania bet have a voice of the people party. I can say but the voice of the people party but nga ko UMLA na po mulai nga don kam ya ka jinget trailang baru UMDC baru new UMDC onday na ka voice of the people party pai ba but klemar tatin agre kinti ka bangta pinay ka jigisan ka barat pa o pai ba sa gaway pat ka bang ihapan perkat ba ngalingo ngayan kini ski balik berjalap election keleng ngalit na gaway konstitusi si gaway pan lagalong po changes lani po kasil sa Autonomous District Council